cempreng. Punten deh, tadi kuah katincak, udah dede mah di mana wae, punten nah. Oh, ya tuh tenang naon. Kita hari kan malang naon ya? Ada melang layangan, mah kan kamu dede. Oh, ya tuh. Mending share orang layangan teh. Daripada nggak ada mama capek. Kumangket teh lamun kakeureut di ramoa. Aya ieu abi acis. Jelas tadi buruhan dagang gorengan nu bikokom. Iya suwe acis eta mah simpen ku dede kanggo enjing jajan. Kan ayeuna ujung ada melang layangan. Iya suwe simpen kanggo enjing jajan teh yang dipeserkeun ke nalang layangan. Ai kertasna mana? Nya hilap deui. Antar yuk meser. Ayo. Tapi kumaha? Sedap deui tareh magrib. Mulai naon? Moal kalem aya ada. Gitu ah. Ayo. Kuat tuh. Buru-buru. Dek buru. Oke lah. Mending berhenti ya. Is poek yuk. Ada. Ini isu kayak tuh mungkin mana? Ayo atuh. Ayo. Buru penting. Dek. Suara budak. Mana? Suara budak di sini nyasar. Budak lagi. Ayo. Mana? Ayo, suara budak. Tidak ada suara budak. Ayo, yun. Kevin udah mana? Ayo nano. Ya balik aja, burit sih. Kamunya bisa budak lagi. Biasa, makanya bisa kalau sih. Gimana kamu budaknya?